Unguwelile. Hayi siswami yazi kwenzakala iphutha yazi to be honest kwenzakala iphutha Sure. ngifaka izandla because ubethe uSK uziwa la namhlanje idavila Yeah. so wafaka isithombe wathi masebetizi bani nanganaka and usisi ngiyalazi igama but angimazi lapho ukuthi yabo ngiyamazi anginakile ngiyamazi mase kuthiwa ngiyambona ukuthi oh sengiyamkhulula but isithombe ngisinakanga wafe mina ngayifakela izandla ngicommentela ukuthi siza la sengibona i-screenshot sengithegile ukuthi hey manje ke lo phakamisa izandla ngibe ngitelelo wangagcina lapho yabo sengiyangena ke uthi oh sisikangizwe ngibuye ngixolisa sorry sis mina bengingazi bengithi umthandeni ufake uma wakhe and benginake indaba ayasuka lapho uzombiza nangomama ke manje angithi phela usend ivoice note ke wakeyisa wakubiza kumaskito washo yonke into ongabona ukuthi kanti shuthi yona indlela but I don't think it is serious I understand ukuthi like ngiyadlalwa and nami ngiyazi ukuthi ngizohamba makuthiwa siyadelelana ngihamba ngifika because ekugcineni usisi wami omdala ngiyamhlonipha yabo akufani njengalezi insizwe kusuke ngilwa nazo ngey'ngoma ngiyidisa zona-ka ngithetheleni kuzona but yena ingakho nje ngifake isithombe anti Caroline because angifuni nami ukuthi ngilahleke lolu thando lamabhinqa kumele waqhubeka kodwa-ke simshaya amabhasi simshaya ngo-track 9 angilwi nomuntu osimama inkinga yami so kungcono nje sokusiyenza kanje like abantu nabo bengayithathi serious bese bebone ngathi uDanikeni manje useyaphapha wathi no kuyadlalwa yabo but laba abanye amadoda esidisana nabakudlali